ke mnate doc ena wa ke ino mo se ga se doc nnete sefahlogo sena se tletse ke happy wow re ska explain that a fa no te mo ke mo khalmela ntho wa e blofa fela ka lenyalo la hae and jala blofa o boma o bo rona so ka mo jeta ka tebo ska re la ka di sa bologi ina no mo khalmela mo ya ka bontso sa mo khalmela ke mo khalmela ha re etsa shuyena rena la borao ke mo etsa ke tla mo etsa ithute ho ja bitombo to ya re di ja fela maino a le matala o bona ne ntse re ja spinach ka nte a ngwanaka re kotsi ya bohloko ntse re tlafuna re ya botswela o le o khatile le before ya ka ka pa ka tsona re ja spinach o tsotla re ntse ke ntse ke ja spinach ka nte ngwanaka ha ke kotsi ya bohloko ntse ke ke mo batho ba theoela ka tle ka tebo hope shapo se le ke shapo ne mamedi re ya kena ona jwale ha re qala ka botshabelo pela lenyora la thuto ka nete tshebeletso ya kena ha enkare nka kena jwang pela ke sa ratang ke ka re tlisa Bishop Mboba oh yeah nkile ka ba ka tlasa boetapele ba hae okay ke mo hlompha ho wow a ntsa ruta a tseisa very simple and matlhakolo very simple ndate moruti Mpoba ke o ruta ntho tse thata tse o tla tshwara la no di nahane o tla bua ntho ye o tla reng ha o tswa mo o tla bo tsheile o rutehile mo tseba hantle do I know come net no re a le bua ndate moruti Mpoba ke a nnete ke a le bua nna ke mong ba proud ka wena moruti wa ka ba me di qapela ka la Facebook ke PS November VFM PS November VFM ke live mon wena mamelo ka ratang jwale ne ke re he re a kena botshabelo pela lenyora la thuto ke re ke ya rena ya kena hantle pela ground ya batho kana o tla bona sona le mkhukhu e mangata mon batho wa kere ke wa bona ra motele lo fita mkhukhu ka fela hantle pela ground ya batho kana ka 10 o'clock ke re ke ya kena botshabelo mamelo ka ratang Bloemfontein re kenela pela shopa Madikhabela o kalama taxi tsa phase 3 kapa phase 7 o bo re fela o ya kerekeng ya Pastor November tenteng etshweu o re tente etshweu lo ja se tente mamedi wa karatang o re fela tenteng etshweu kapa pela shopa Madikhabela ba tla o theola mono ha o kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 di o theola hantle pela kereke ba bang ba theola ka rajarta ba bang ba theola tsile maruta bo sontso bona hore kereke o kae kanti ka koloi o driver ka ro ya Grootfontein o fita le momolo ka lefteng ya hao and then o tsama straight ha o qetile lo fita Mkriki ba ibitsa you safe and then ha o qetile o tanki ke sebedise yeah okay yes do thank you Demo ya malena ntse ke kutla molona le ntse se right so se ke hlalositse mamedi pela lenyora la thuto le nkutlwile botshabelo ke re ke kena ka 10 hantle pela lenyora la thuto kanti mona Bloemfontein re kena phase 6 ha o kana ma taxi o kana ma taxi ya phase 3 kapa phase 7 ha o kana phase 3 kapa phase 7 o bulothewa di o thola hantle pela kereke hantle mabedi bile la kereke tswa di le lata teng ha o tsama ka koloi o driver ka koloi ka go ya Grootfontein o fita Limomolo o fite Mkriki o fite ha o fita Mkriki ba bisa you safe ona jwa o shebe pelenyana man mabedi ka bona kereke rona ya bona ka lefteng e kholo ya bonahala wena mamedi ka rateng ya hauwe re ya bonahala mamedi wa tsama hona le ntho e tsatsing tebo leslik ka la bona rona le memo ya tlileng ka thata a ka wa ke moputhe wa ka wow akula o yentse di operation a kitsebitse tse 4 engwe yentse ya bo 4 yentse tsakisa ya bo 4 kapa ya boraro yana nana le bothata ka private abaya aba qakwa ke moputhe wa ka gore ke kopo ye ntate Moruti November ntate Moruti November nna ke nyatsela kwa gore o bua ka dilo tse o bua ka batho okay ba bona o bua ka batho ko radio ke a tseba mmametse ke bua ka bo mmamedi wa karata so moputhe wa ka nromela voice note ntate Moruti this lady wa kula ke dilemo ebile ya bo 4 kapa ya boraro operation o tswa yetsa Cape Town kapa Durban a sa nkwa ke family ya hae a re ke mokupile ra ke kerekeng ya a re la re o nyatsa gore wena le bua ka batho ha o thuse batho bua ka bona radio be ke utlwa popelo ka e dula mahetleng inyolowa mamelo ka ratang ga utlwa ha inyolowa gore ke le ka utlwa ha ya mahetle popelo ka utlwa popelo ka dula mamedi ka riela la ka batho ke yona mamelo ka ratang o ka ditse ba hetleng mo o
ke romella mophute wa ka voicemail Voice note. voice note ke re jotsa mogotsi eno wa gago le ka letsatsi le wana ke ka radio ga se bitse lebitso la motho Yes. le ka letsatsi le wana la re ka ra bapala di voice di recording tsa rona di clip tsa rona ka botsa bosleke di a mamela hona le di clip tse buang dintho tse kotsi isentse ro tsena le bo di tlhapa ba tse buang ka mabitso a batho ha re di bapadise re di tloela every time re bapadisa clip re tlo bapadisa clip e senang lebitso and then e wese es le rona re bua tle re na le motho e neng a so ha so bitse le bitso ntle la e ka ba motho yena ke yena a filang gore ka nnete yena a ka bua ka bopaki ka mokgwa then ba sa mind go hlahisa lebitso la hae then ha ke mine so ke be ke mo romela voice note ke bana mophute wa ka ba mo romela voice note ka nnete be ke mmona di teng ke ka mo rampela tebo nkukile less than 5 minutes ka motho ntse di operations tse 4 less than 5 minutes ne ke mo recordile le nkukile less than 5 minutes ke ya baloi ba re thubile lenyalo la ha re totile re mo kentse ntho mme matsana a re mo kentse ntho private ha ona dingaka tse mogonneng ha ona kereke ha ona moruti mo mogonneng ongo okay o thusa yes ka nne to tsamaile mana le bwanta te modimo athabing then hona le ena ya neng a tlile hape le ena o tlitse ke mophute wa ka le ena ke kopana le mophute wa ka ba emisa moe ba ntse ba qoqo so mophute wa ka wa ntse jo motho ena na le bothata ka moradi wa hae ena ana le bothata ka moradi wa hae o sokola ho tla o tshaba ho tla ho wena o na le di story o hanne ho tla gale ke mo qekang tate morutile ena ha ba tla motho then ke be ke rena o tlatla ke be ke mo jotsa fela ke rena o tloho then ka la boraro o na tlila tsa male moradi wa hae yes tebo ha ke mo rapela mme ba le ba buang ka ho yena ba re ha se jwala ba tla kerekeng ya hao e ntse le ka tropong a ke tsebe ha ne ke na le kereke ka tropong ne le ka selemo ba re ewes le han o ila le ka o tla kerekeng ya hao patila ha qeta o kena ka ra kereke ra mo yetsetsa mo firifiri ka di phone a thole di phone tsa mosebetsi wa hae then a ba tswa ka ra kereke ke o soka o rera ka pa ne tse ke ra I'm not sure then ha ke mo rapella ba lo ba destroyle ntho o tike mosebetsi wa hae o lowe ke family ya hae ba lo ile moradi wa hae ha ba qetile ba batla moradi wa hae be sa ngoma then ya no apile ane enki bankana le nyalo la ile thubo ke ba lo bana ba neng ba mothibela ho tla honna yeno wa bobedi le ena bophelo ba bo fasitse ngwana wa kula ona le ntho tse seng right tse tsalang ka yena then ha ke mo rapela ba lo ba bua gore no ke rona ke family ya bo monna ba ntse ntho tsena na now le ena dilemo ha ke tsebitse kae e bile ba lo e ba ro yana the reason why re sa batle re batho ba tlo wena re a tsaba re wena ke stop station ba ra re ba tlotla because wena e bile ba ke bona ba ibuang jalo ba re ke stop station so ntho e ke batla o tla go yona seleke ke kgola mo hopola o mmone wa la boraro o kana ne le lebisi okay ne le lebisi o na le teng ka la boraro o tswile mana a thusa ka rapeletse yena ka rapela le moradi wa hae ba thusa la ka bedi ba bona bana mame so ntho e ke batla o tlo bua ka ona tebong sure ke yena wa tseba ntse ke nahana ntho nngwe hore ntate modimo le hana le di plan ka rona but ka bo madimo ba ha ona plan mohopolo wa ntate modimo ka wena tebong ha o yetswe ke ntate modimo ro phethale yo come on Dr. Moruti ke go boyetsa each and every plan yo ntate modimo nang le yona ka motho ha se ntate modimo ya yetsang gore yetsale okay because remember modimo ke moya I don't know whether it makes sense Bible is usual modimo ke moya ne now there is nothing ntate modimo ka yetsang there's nothing ntate modimo ke a tlisa letsoho ho wena a o beya letsoho a o rapella ntate modimo ke ka anka letsoho wa bona letsoho se le hlafela le se le o fa tšhelete even if ntate modimo a gala o fa tšhelete but o ka se bone fela letsoho la ntate modimo le hlatsena now just because ntate modimo ke moya every time when ntate modimo ba tla o etsa something ka wena o tlo batla motho ya ka mo sebedisang bophelong ba hao ntse ke meditate ke re
re na le batho bana ba re ba bitsang di-destiny helpers di-destiny helpers batho bana ba o thusang ho fihlella plan ya hao kapa plan ya ntate modimo ka bophelo ba hao. Now how sheba that thing is tricky ka tsela makatsang o tseba batho bana ba o ntate modimo ba sebedisang ntho e re etsang te bo re sokole le seleke le mo mamedi wa Motho FM ke hore batho bana ba tshwantseng ba sebe ba pale karolo maphelong a bona ba o ntate modimo a ba kgethang bothata ha se a ngata e ba batho ba o re ba ratang ke go boetsa sense the destiny helpers ha se hangata e ba mofuta wa batho ba kgethwang ke rona and that is why te bo re failang because most of the time re na le mofuta wa batho ba o rona re na le bona ka ra dikelello ba o re batlang ho thuswa ke bona that is number one re na le batho ba o re batlang ho ba mamela teboa if o bua teboa because I ke rate teboa I ke batle le utlwa teboa ke batle le utlwa voice ya teboa because I don't like teboa. You get my point? Yes. Now, le haiba hona le ntho e ke hlokang. Haiba e le ho teboa, nkampa ka lo batla motho e mong e seng hore ke ho teboa. Because the problem gore rona rena le mefuta ya batho ba o re batla mo thusa ke bona. I get me get a sense. I get me get a sense. Now the problem is la mona wena mamela Motho FM le tebo. Ke hore ka bomadimabe di destiny helpers tsona di kgethwa ke ntate modimo. Yes. Batho bana ba ntate modimo a ba sebedisa. Can I go deeper bazalana? Ke kopa fela ke qoqole ntwe la hanya. Joseph wa lora bukeng ya Genesis chapter 37. Joseph o ba le toro. Wa hopola. And that dream, it was not just a dream, it was the reality in it. And it was not just a reality, but it was the a thought mohopolo wa ntate modimo ka bophelo ba Joseph. Ka ba re in any plan ya ntate modimo ka bophelo ba Joseph. But let's check. Joseph o ipona a dutse troneng o bona patsi ya hae e eme tse ding di patsi di robetse bana ba bo ba interpreter toro ena ba re a tseba e bolela e bolela hore wena o sona hana hore jalo tla o kamela o tla re phamela rona ro sebeletse. It was a dream but it was the reality at the same time. Now a re shebe hore reality ya Joseph o fihla jwang tebo o fihlile jwang nneteng ena kapa planeng ena ya ntate modimo shaba ntate modimo sebedise batho ba jwang one batho ba pele ba contributile bophelo ba Joseph o re Joseph a fihle man ke boma ke bana ba a leng go tlo mamela karata ke bana ba bo and ba moreki ba mo lahletse ka mokoting ba montsha ba mo rekisetsa ma Ishmael. When you sheba ntwana ka kelello e negative o tlo kwatela bana ba bo Joseph but kana ko yeo bana ba hlokala hono sina batho ba ba ka thusa da Joseph ho atumela ho ya nthonyane but ke bona batho ba ntate modi ba ile ga tshwana ra sebedise bona a ke tsebeleng ke bana ba mo rekisitse ha re botse potso ja bana ba sa mo rekisa nka be Joseph a fihle jwa o fihle jwa ba Ishmael o fihle ka bakala bana ba Ishmael le bona ba etsa jwang ba munka ba moisa kae Egepeta ba lo mo rekisa Egepeta batho bana ba thusa Joseph ya kae toro ya Joseph. Now the problem batho bana ba thusa Joseph ha se batho ba Joseph anang aka ba rata ho jane le motho mo come on that mamedi ya ka ratang go paleng kutlwa hey sure tebe ke tsebe ke tsa sense ba dok o ntshosa ha hore di destiny helpers tsena di kgethwa ke modimo di kgethwa ke modimo mamedi ya ka ratang di kgethwa batho ba ka o thusang ba kgethwa ke ntate modimo mamedi ya ka ratang ho jana ke na le nako hle batho modimo because sheba when Elia alapile a le thabeng a lapile ntate modimo re Elia se ke la yetse magwaba ka nako yo Elia a lapile ntate modimo ke a thusa a ikgethela ntho yo a ka isebedisang ho thusa Elia and mamedi ya ka ratang sheba Elia o lapile but modimo ha ka gona ho fepa Elia ka boyena modimo ha ka gona ho ya thabeng a lo fepa Elia but ntho modimo a yentse o batlile modimo batlile until a thola legwaba ha qetile sebedisa legwaba. You can imagine if Elia na ka rena ke rate magwaba na legwaba ibile ke ratelo le mamela ibile legwaba se ntho ke rata ngabe Elia le ho ka because legwaba le kgethwe ke ntate modimo re le tliletse jwa le thuse Elia mamedi ke tlo le jwetsa re sokola ho baneng re sokola ho baneng re santse re tlo sokola
Yo mami ya karata. Ha re tlwele. Te bo mbutlile ma. Ha fihla Egepeta Joseph. Pharaoh na sa tsebe Egepeta until tuna ya Pharaoh. Eleng Potifar tuna. Ke yona kgonong ho identify Joseph. Now ha qetile ntwane Joseph a ile rileng o iphetse. Mara ke mang ha ona modimo ha re bone appearance ya ntate modimo mo re bona motho fela re bona batho ho twa qalong ya bophelo ba Joseph o ya toro o ya destination ya re bona batho the role ya modimo e ka yona imane fela mane mantse a pusha ka moya wa hae o kena o bana ba bo Joseph ba push e ka re ba mo hloile but it was not lehloe it was not a plan because Bible the way that wa Joseph ana rata Joseph ka teng o na rata Joseph ba mietsetsa ko be special shabanta te modimo yentse ka mantswa mang le rato la ntate wa Joseph le ke la dumela Joseph a tswe mona Siemon sena se wa leng so le rato la ntate wa Joseph ne le ke la modumela na ke ka dumela ngwana he a tswe a tloma a lo phela Egepeta because na morata tate modimo a rokhetsa ke sebedise bana ba mo hloye but le hloye le na se le ha o le sheba ka lihlo la le negative o tlo bona bana ba gope Yes, to show that bana ba se gopo Joseph understood that tebo. Can I repeat that? Joseph will I understand our internal I negative I imbe. That is why Joseph bua mantswana au qetela ntate bona sa shwele. Bana ba bo batla Joseph ba re ntse re hopola re retse bogopo. Joseph o re ke a tseba ne le re rile bogopo. Empa modimo mogopo bona ba lona o fetotse molemo. O retsa tsinlena. Ntwele lo rile. I mean tshele ke lo. Le tlo iphela tsa tsinela. I tebo. He was the same person the same person, oh my God, the same person you got but because it was not something negative but in the negative 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 hence Joseph forgive them because you understand the principle operator Oba sebedisi itse batho a sebedisa le ba Ishmael sebedisa le tona ya Pharaoh ha re tlwele ha re tlo go Jacob ha re tlo Jacob tebo go jwa tswe ya tsetseng hona le mantsi a o Jacob a Ishmael Isaac a wa buang ho Jacob ho jana ke nana go ne re tla ba bana but na kwa ka dumele mamelo ka retang ha mo bless ona o bua mantswa ka pa go ba le batho a mamelo go pa go ba Genesis 28 number Kiman 28 number 20 ke kopa ke bale ka penya Genesis 27 ke 27 yeah mami 27 ke kopa re bana ere yaba wa atamelo wa moaka Isaka utwa monko wa diaparo tsa hae mme a mo hlonolofatsa a re bona monko wa mora waka o jwalo ka monko wa tshimo eo morena a hlonolofaditse ke rata mona tebo mamele tabe verse number 28 modimo a ke a o ne phoka ya lehodimo ke mantswe a Isaka ha wa bua hodima Jakob a re modimo a o ne phoka ya lehodimo le menono ya lefatshe le tshai ya koro le veni ditshaba di ke du sebeletse merabe e ke o gomamele e ba morena ho bana beno ba o gomamele bohle ba o rwakang ba rwakehe mme bohle ba o hlonolofatsa ba ke ba o hlonolofale re tla riba ka ina ya o hlonolofatsa ya o rwaka batho tla ditso ona le batho ba o dintho tsa bona di fasitseng ba rwakile batho ba o modimo a sa batleng le toka ba because nate modimo re bohle ba o rwakang ba rwakehe but ke tla ba rwaka mme bohle ba o hlonolofatsang re tla re bua ka yona ba tla re fete ka yena modimo re mon o re modimo a ke a o Isaka o re modimo ka o ne menano ya lehodimo le menono o re modimo ka o ne phoka ya lehodimo le menono ya lefatshe le tshai e ngata ka go jwetsa o etsa mo ha qeta ho di bua dintho tsena qeta o hlonolofatswa mamelo ka rata gore di manifeste di be teng di etsagale di letsa tshwanela gore ngwanabo e leng Esau a mohloye a batla mmolaya a batla bolaya Jakobo a baleela Harane ha ntho ha Labane tebo ke kwa le mamele
menono ya mala ya lefatshe ha iyo ho ntate Modimo mpotse e o kae e Harane now hona le motho a tshwantseng a bapa le role hore Jacob a tloe mona mo leng teng a ye mane menono ya lefatshe because le hotsa menono ena ya lefatshe e prophetuku but ka bo madimabe hona le motho a tshwantseng a bapa le role